Lahko boš vzel zlomil kruh, doma svojo družino, vzel vino in boš deležnik tega, kar je Jezus naredil zate. In ne povem, to je čudovit dan, in v bistvu vsak dan lahko to delaš. To ni samo za današnji praznik, to je za vsak dan. Ampak prej gremo naprej. Hvala Bogu za naš bend, gremo skupaj slaviti Jezusa. Haleluja. Hvala Ti, Oče, odpri nam oči usnovljenja, deluj nadnaravno v vseh domovih, napolni vse hiše s Tvojo slavo. Oče, molim, da se vsak gleda sreča z Bogom. Haleluja.
Hvala ti, Jezus, aleluja. Hvala ti, Oče, za tvojo prisotnost. Hvala ti za tvoje maziljenje, za tvojega duha. Hvala ti za kri Jezusa, aleluja. Da smo oprani, očiščeni, ozdravljeni, osvobojeni, izpolnjeni, aleluja. Priskrbljeni, aleluja. Aleluja. Še se spomnite, pred parimi tedni bil potres na Hrvaškem in pol 7 zjutraj, ko mi je tresel odpojstvo, sem se zbudil v ful neprijetnem občutku. In kaj so bile prve besede, ki so prišle iz mojih ust? Rekel sem, kri Jezusa. In enkrat sem imel vero, da ni važno kakšen potres, je kri Jezusa ščit mojo hišo, haleluja. A si danes že opran v krvi Jezusa, haleluja. A si pod zaščito jagnjetove krvi. Jaz se spomnim, ko sem se odselil od doma, ko sem bil mlad in potem sem si našel svoje stanovanje. In je moj oče rekel, kdo bo pa zdaj čuval našo hišo? Ker je mislil za duhovno zaščito. In v sobi sem imel en poster in sem mu ga pustil, kjer je bil dežnik in od spodaj ljudje pa hiše in je pisal, kri Jezusa čuva našo hišo. Se rekel, ja, opuščam ti poster, ampak vera ni v posterju, ampak je v osebnem odnosu z Bogom. In danes si bomo pogledali besedo, prej gremo v kruh in vino, si bomo pogledali besedo, ko govori o tem, kaj se je zgodilo za Veliko noč in kaj to pomeni danes za nas. In prej gremo v to, da bi te spodbudil, vzemi si čas, daruj za Boga svoje finance, bod preklopljen v živo cerkev. Mogoče si član krščanskega centra Šentjur, haleluja, lahko doniraš in napisaš, tole je za Šentjur. In mogoče si član Novega mesta, haleluja, doniri tja, haleluja. Tvoja desetina mora iti tam, kjer se duhovno hraniš. Na koga se boš obrnil, če sistem tega sveta pripade? Takrat se bo ful videl, a si bil zvest ali nisi. To, kar danes seš, te bo čuval v času krize. Če je krščanski center Ljubljana tukaj, kjer se hrane z Božjo besedo, pol samo investiraj na ta račun, nič jim treba pisati. Če nikamor ne hodiš, pa bi rad nekam posebej dal, napiš svoj pomen. Če bi rad, da si mi odločil, treba nič napisati, ampak važno je, da se v srcu odločiš in rečeš, da služil bom Gospodu, ne bom služil denarju, kaj bi bilo. Rad bi bil del blagoslova, ki ga ima Bog zame na tem področju. In Bog se bo videl, kdo verjame Bogu, kdo ne. Večja, kaj je kriza, večja v nas vera, kaj bi bilo. Večja moč se dvigne v nas, ali pa večja v nas žalost in strah. In se vidi, a si verjel v Bogu, ali nisi verjel, kaj bi bilo. Zdaj je čas, da ne upujemo, da utrdimo kolena, dvignemo roke, slavimo Boga. Vzemite si čas, nakažite ali pa dajte na stran. Mogoče ne moreš dajati, mogoče nimaš elektronskega bančnička, nimaš PayPala, nimaš nič tega, da je denar na stran. Jaz sem v svoji denarnici 2 predala. En je oba sta od Jezusa, 2 predala, ampak en predal imam za daritve in desetine. In to je nedotakljivo. To gre, desetina tam, kjer se hrana z Božjo besedo, daritev je pa še čez, da lahko dajem kjerkoli bi Bog, tudi da bo tako dostojno. We're so thankful to Jesus for all that He's done for us. Ful smo hvaležni Jezusu za vse, kar je storil za nas. Absolutely everything centers on the cross and His resurrection. Absolutno vse se vrti okoli križa in vstajenja Jezusa. If Jesus had just done miracles and been a good man, Če bi Jezus samo delal čudeže in bil dober človek, but if He hadn't been God and hadn't died on the cross, če ne bi bil tudi Bog, ki je umrl na križu, He would be forgotten today. bi danes pozabili na njega. But it is because Jesus gave His life for us. Ampak gre za to, da Jezus je dal svoje življenje za nas. And today, as we meet at the Lord's table, In danes, ko se srečujemo okoli Gospodove mize, we remember what He has done for us. se spominjamo, kaj je On storil za nas. We remember that He shed His blood for us. Spominjamo se, da je On prelil svojo kri za nas. We remember that all of our sins, Spominjamo se, da vsi naši grehi, though they were
blackened, though they were offense against God. Čeprav so bili spotika na poti do Boga, All of our sins were taken by Jesus. vse naše grehe je Jezus vzel nas. Jesus came into the Passover with his disciples, Jezus je prišel na pashalno večerjo s svojimi učenci and he loved them. in ljubil jih je. The Bible says he loved them till the end. Sveto pismo pravi, da jih je ljubil vse do konca. And in the Passover, there was a loaf of bread. In tam je bil hlebec kruha. And this was a symbol that Jesus is the bread of life. In to je bil simbol, da Jezus je kruh življenja. Even today, when the Jews have Passover, In tudi danes, ko Židje praznujejo Pasko, we're several weeks before they get rid of all the yeast in their house. 7 tednov že prej se hočejo rešiti vsakega kvasa v njihovi hiši. They have special silverware that's only for Passover that has never touched yeast. Imajo določen jedilni pribor, ki je samo za Pasko, ki ga drugače ne uporabljajo. Why do they do that? Zakaj to delajo? Because the bread had to be without yeast because the children of Israel were going to rush out of Egypt. Zato, ker kruh je moral biti brez kvasa, ker je uprizarjal, kako bo izraelsko Božje ljudstvo išlo iz Egipta. God said you won't have time to bake the bread. In Bog jim je rekel, nimate časa, da bi pekli kruh. But what does kvas stand for now? Ampak čemu kvas služi danes? It stands for worldliness. Kvas v bistvu pomeni posvetnost. Jesus had no sin, no worldliness in him. Jezus ni imel greha, ni imel posvetnosti v sebi. He was the perfect Lamb of God. On je bil popolno Božje jagnje. In the Passover, the lamb could not be crippled. In za Pasko jagnje ni smelo biti pohabljeno. It had to be a perfect lamb. Moralo je biti popolno jagnje. And Jesus is God's In perfect Jezus lamb. je popolno Božje jagnje. As we go to the Lord's table today, In ko danes, ko se bližamo Gospodovi mizi, I encourage you, get your family around vas you. hočemo hrabriti, zberite celo družino okoli sebe, Get out the wine or the juice prineste si sok oziroma vino and some bread, and we're going to break in bread nekaj together. kruha in bomo skupaj zlomili kruh. And remember what Jesus did for us. In spomnite se, kaj je Jezus storil za nas. So during this Passover meal, Jesus broke the bread. Torej, med tem pashalnim obredom je Jezus zlomil kruh. Jesus broke the bread. Jezus je zlomil kruh And he said, take, eat. in je rekel, jejte, This is my body to broken. je moje telo zlomljeno za vas. Do this in remembrance of me. To delajte v moj spomin. You had 39 stripes on your body. Kako je imel 39 udarcev na svojem telesu. You had a crown of thorns put on your head. Imel je trnovo krono na glavi. You were beaten, you were mocked, you were Jezus, bruised. Jezus, ti si bil mučen, bičan, ranjen. And as you hung on the cross, In ko si visel na križu, all of that was for us. je vse to bilo Your narejeno body za was nas. broken for Tvoje me. telo je bilo zlomljeno za me. Just as I am, Prav takšen kot sem. I come to you, Lord. Prihajam k tebi, I Gospod. come to the cross Prihajam k križu. with any sin, Brez greha. with any sin that I've had. Z vsakim grehom, ki sem ga If you storil. have not received Jesus, Če še nisi sprejel Jezusa. Jesus is not in the bread and in the wine. Jezus ni v kruhu in v vinu. This is not receiving Jesus. To ne pomeni, da boš zdaj sprejel Jezusa. Receiving Jesus is inviting him into your heart Jezusa tako sprejmeš, da ga v svoje srce povabiš and giving him your whole life. in da mu predaš vse svoje življenje. But as we take the bread, In ko vzamemo kruh, we say, Jesus, rečemo your Jezus, price is enough for my salvation. tvoja cena je dovolj za mojo Jesus, rešitev. what you did, wash me Jezus, to, clean. kar si ti naredil, očisti me. Hallelujah. Let's eat together. Tako da skupaj zdaj vzemo ta kruh. Thank you, Jesus. Hvala ti, Jesus. Hallelujah. Hvala ti. Hvala ti, Jezus.
There was one cup that was the Messiah cup. Je bil en kozarec, ki je bil za Mesijo. And that cup had never been drank from. In iz te čaše se nikoli ni pilo, Because they were supposed to wait till Messiah came. ker je bilo treba počakati na Mesijo, da pride nazaj. And they would drink to rejoice. Oziroma, da pride Mesija in šele takrat se bojo radovali in skupaj to pili. Jesus picked up that Messiah's cup Jezus je vzel od Mesije čašo and he said, drink. in je rekel, pite, This is my blood to je moja kri, poured out for you. izlita za vas. Hallelujah. Haleluja. Thank you, Jesus. Hvala ti, Jezus. Your blood covers everything. Tvoja kri opere vse. Hallelujah. In Isaiah V Izaiji 58 it says, surely 58 pravi, he sigurno, bore our sins. zares, He on je carried our odnesel sorrows. naše grehe in naše žalosti. Thank you, Lord. Hvala ti, Gospod. Thank you that you took it all. Hvala ti, da si ti vse vzel. Every drop of blood Vsako kapljo krvi for the redemption of the world. za odkupitev Thank you, človeštva. Jesus. Hvala ti, Jezus. We remember you. Mi se te spominjamo Say thank you, Jesus. in ti govorimo, hvala ti, Jezus. Thank you, Jesus. Hvala ti, Jezus. Hallelujah. Tako da vzemite si pite zdaj, hvala, kjer poste doma, spominjite se, da vas je kri Jezusa opravila vsakega greha, očistila vsake bolezni, osvobodila vsakega prekletstva. Haleluja. Today, if you have any sickness in your body, Danes, če imaš kakršnokoli bolezen v svojem telesu, Jesus carried that on the cross. Jezus je to odnesel na križu. I want you to just speak out. Hočem, da zdaj to izgovoriš. Lord, I receive healing. Gospod, sprejemam ozdravljenje, I receive mercy. sprejemam milost, I receive your love. sprejemam tvojo ljubezen. Thank you, Jesus. Hvala ti, Jezus. Ok, dajmo si zdaj pogledati. Odrešenje, beseda sozo v grščini, kar pomeni, da si odrešen, zaščiten, očuvan, ohranjen, pozdravljen, osvobojen, da je zate priskrbljeno. To je cel paket odrešenja. In dajmo si pogledati v apostolski deli 4:12. V nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi sozo oziroma odrešili. Se pravi, ime Jezus je ime, ki je nad vsakim drugim imenom. Vsaka bolezen, vsak virus ima svoj ime. Vsak problem v tvojem življenju ima svoj ime. Vsak goljat ima svoj ime. Ampak ime Jezus je nad tem imenom. Zato ti, ki molaš, Jezus je rekel, do zdaj niste nič zahtevali v mojem imenu. Zahtevajte od očeta v mojem imenu in se vam bo zgodilo. Sprav v imenu Jezusa zahtevaš to, kar je on plačil na križu zate. Jezus piše, on je bil preklet, Galačanom 3:13. On je bil preklet, da smo po njegovem prekletstvu mi blagoslovljeni. Sprav, kjerokoli prekletstvo te napada, v Jezusu si odrešen. Moj dedek je umrl s tumorjem na glavi, dost prehiter. In ko sem se jaz rodil, v bistvu eno leto za njim na isti datum, je zgleda ta demon glavobola ali karkoli, to prekletstvo je bilo na meni. In sem jo že kot otrok skozi glavobolen. Dokler nisem 5. julija 92 sprejel Jezusa. In eno prvih stvari, ki sem opazil, je, da mi je nehala glava boleti. Po enem mesecu me ni še vedno glava bolela. Wow, to pa deluje. Jezus je živ, on me je odrešil prekletstva. Določene druge bolezni, ki so se mi še ponavljale, sem mogel kasneje premagati kako, tako da sem videl, da po njegovih ranah smo zdravili. V 1. Petrovem pismu si pogledamo ta citat. V bistvu, biti odrešen greha je največ, kar si sprejel. Največ. Tu, če umreš, danes od kjerkoli virusa, od raka, kjerkoli bolezni, haleluja, si odrešen. Odrešen si vseh muk in to je največ.
Ampak nekaj povem, zakaj bi umrl pred svojim časom? Zakaj bi trpel stvari, ki jih je Jezus plačal zate? 1. Petrovo pismo 2:24. Sam je na telesu svojem ponesel naše grehe na les, da smo grehom odmrli in živimo za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. In recimo kronični bronhitis in par drugih bolezni sem tako premagal, da sem ta citat citiral in govoril. Sprav, kaj je prav? V njegovih, še enkrat pogledamo, 1. Petrov 2:24, sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da živimo za pravičnost. Ena prvih stvari, ki sem opazil na poti domov, ko sem sprejel Jezusa, sem imel pol ure vožnje z avtobusom in ko sem se vozil domov, sem videl, da sploh nisem zaklel. Tok čistega sem se počutil, sploh preklinati več nisem mogel. Haleluja. Jezus te očist vsakega greha, sploh preklinati več moraš. In pol naprej, v njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Se pravi, v kruhu in vinu vidimo, da Jezus je zlomil svoj telo in prelil svojo krv. Zakaj? Da si ti odrešen greha, odrešen si prekletstva, glede na Galačane 3:13, je on bil preklet, da si ti blagoslovljen in ozdravljen si v njegovih ranah. Ker veš, kaj piše v 2. Korinčanom 8:9? Veš, kaj bo tam noter? Kaj bo tam noter? Še 4. del odrešenja. Se pravi, grehe nam je odpustil. Prekletstva nas je odpustil. Ni treba, da se vedna prekletstva valijo na prekin to. Bolezni nas je ozdravljeno. Idemo se zdaj še 4. stvar pogledati. 2. Korinčanom 8:9. Se vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Se pravi, tukaj vidimo, da revščina je prekletstvo, ki jo je Jezus vzel nase. On se je že rodil, tako da so mu 3 veljaki, 3 modrici, 3 kralji, 3 ful pomembni ljudje so mu prinesli bogatstvo, da ga počastijo. Potem vidimo, da je živel naprej, imel je svojega blagajnika, hodil je okoli. Jezus ni bil en brezdomc, ki se je potikal iz vasi v vasi in Bog, kje bo naslednji golež za njega pa za njegove učence. Kje pa, če se Jezus hotel denar, se mogel iti do njegovega blagajnika najprej. Ampak vsega tega se je znebil na križu, ker piše v 5. Mojzesovi 28, imamo prvo tretjino imamo blagoslove, potem imamo pa 2/3 prekletstv in prekletstvo siromaštva je, da si gol, brez vsega, tudi brez vseh prijateljev, vsi te zapustijo in še, da si prbit na križ. In to je Jezus naredil. Na križu je visel gol. Vsi so ga zapustili, še njegovi najbližji učenci so ga zanikali. On je bil tam totalno izčrpal pojem prekletstva, vsi demoni sveta so padali na njega in tudi siromaštvo. In to pomeni, izčrpal je pojem siromaštva. In tukaj piše, to je bila njegova milost zame. Zakaj? Da bi mi po njegovi revščini obogateli. Se pravi, Bog hoče, da imaš vedno vsega dovolj za vsako dobro delo. In on hoče to, da se dvignemo v teh časih, ne da razmišljamo, joj, če bo to še dolgo trajalo, bom čisto bo Božjo in koliko dolgo bo še ta karantena mi uničevala vse, kar sem kadarkoli dosegel. Ne, verjemem, da je to tvoj čas, da obogatiš, da prosperiraš. Zakaj? Da si blagosloviš za druge. Amen. Ko vzemamo kruh in vino, moš vedeti, imaš se vezo s Bogom. Če cel svet odpade, Bog skrbi zate. Verjamemo, da bojo časi, ko zna biti, če hujiš. Biblija pravi, da bo nekaj ful zlata, bo kos kruha bolj vreden. In verjamem, da v teh časih boš mogel biti prosperitaš. Mogoče boš mogel razmnožiti hrano, ampak mogel boš biti izvan sistema tega sveta. Haleluja. Ok, Kero, dajmo si še pogledati, kaj se je zgodilo za Veliko noč. Hallelujah. Velika noč, Easter is about Jesus taking the wrath that we deserved. Za Veliko noč je Jezus vzel jezo, ki smo jo mi zaslužili nase. God is so holy. Bog je tako svet. He's perfectly just. On je popolnoma pravičen. And though he loved the world, Ne glede na to, da je ljubil svet,
He could not allow us into heaven with sin in our life. On ni mogel dopustiti, da gremo v nebesa z grehom v svoje življenje. The Bible says that Jesus is the Lamb of God, slain before the foundation of the world. Sveto pismo pravi, da je vse Božje jagnje, ki je bilo zaklano že pred ustanovitvijo sveta. God knew when He created Adam and Eve that they would fall. Bog je vedel, ko je ustvaril Adama in Evo, da bosta padla. God knew when He created you Bog je vedel, ko je ustvaril tebe, that you would fall. da boš ti padel. And God saw into our life, our destiny. In Bog je videl svojo usodo v naših življenjih. And He said, I want sons, I want In je rekel, daughters. hočem sinove, hočem hčere. But I can't allow them into my heaven, into my kingdom. Ampak ne morem jim dopustiti, da pridejo v moje kraljestvo. Because my heaven is a sinless Ker place. moje nebesa so prostor brez greha. And Jesus said, I'll go down, Father. In je vse rekel, oče, jaz bom šel dol. I'll go down, Father. Jaz grem dol. I'll take their punishment. Jaz bom vzel njihovo There's kazen. a penalty that they cannot pay. Je kazen, ki jo oni ne morejo plačati. Because the penalty of sin is death. Ker kazen za greh je smrt. And every man deserves In death. vsak človek si zasluži umreti. So Jesus came. Zato je Jezus prišel. He showed us the Father. Pokazal nam je očeta. He lived a perfect life. Živel je popolno življenje. He took our sins on the cross. Vzel je naše grehe na križ. He paid the penalty Plačal je ceno za kazen. that we would be redeemed Da back smo to mi God. spet tako odkupljeni za Boga. What does redeemed mean? Kaj to pomeni, da si odkupljen? What is redemption? Kaj je to odkupitev? It's not just buying something, To ni samo, da si nekaj kupil, but it's restoring it to its original purpose. ampak da si to obnovil v njen originalni namen. God has an amazing purpose for your life, Bog ima osupljiv namen za tvoje življenje. but sin destroys that purpose. Ampak greh je uničil ta namen. The devil is always trying to tell you you're not good enough. Zato ti hudič vedno hoče povedati, da nisi dosti dober, You'll never amount to much. da nikoli ne boš nič You don't dosegel, have enough da education. nimaš dosti izobrazbe, You're not beautiful enough. da nisi dosti lep. But Jesus has come as you Ampak are. Jezus je rekel, prid takšen, kakršen si. Let me restore you to the Naj te image of obnovim God. v Božjo podobo, Because I created you in my image. ker sem te ustvaril po svoji podobi. And what the cross did, In kaj je križ naredil? it gave you a chance to start over. Dal ti je možnost, da znova The začneš. Bible says, whosoever in Christ is a new Sveto creation. pismo pravi, kdorkoli je v Kristusu, je nova The stvar. old is gone, the new has come. Staro je minilo, vse je nastalo novo. The old life is gone Staro življenje je completely. popolnoma izginilo. And the life of the Spirit rises up In within you. življenje duha ustane v tebi. And then we say, Father, what do you want to do with my In potem life? rečeš, oče, kaj naj naredim s svojim življenjem? And he says, show the resurrected power of Christ. In on pravi, pokazal bom moč ustalega Kristusa In you and through you. v tebi in skozi tebi. Hallelujah. Paul wrote, if there Pavel was je no napisal, resurrection, če ne bi bilo vstajenja, we would be the most sad people in the world. potem bi bili mi najbolj pomilovanja vredno ljudstvo. But Jesus rose from the Ampak dead. Jezus je vstal. Hallelujah. He is living. On je živ, He is reigning. on He vlada, rules on over the kraljuje nations. nad And narodi he rules over time. in on kraljuje And he nad will časom return to rule in on on se this bo vrnil earth. vladati na to zemljo. Hallelujah. And he's looking at you today. In on tebe And he danes says, will gleda you become my in child? pravi, ali boš postal moj Will you otrok, enter into my ali boš kingdom? vstopil v moje Will you kraljestvo, accept my ali boš gift? sprejel moj dar. My gift is Moj salvation. dar je odrešenje. It was not easy. Ni bilo enostavno. When I was in the garden Ko sem bil v vrtu and I was facing that in sem death, bil soočen s to I smrtjo, said, Father, sem rekel, oče, if there's any other če way, je kjerkoli druga varianta, let this cup pass naj from gre ta me. čaša mimo mene. Father, Oče, not my will, ne moja, but yours be done. ampak tvoja volja naj se zgodi. And the Father said, In oče je rekel, it's got to be the cross. It's got to moraš iti na križ, moraš iti na križ. 3 times Jesus said, Trikrat je vse. Father, Oče,
Is it possible Ali je mogoče, that we can save mankind any other da way? odrešimo človeštvo na kjerkoli drug način? Jesus went to the cross. Jezus je šel na križ. The Father turned his face away. Oče je obrnil svoj pogled stran od njega, He couldn't look on sin. ker ni mogel gledati na greh. Jesus had every sin on himself. Ker Jezus je ves greh vzel nas, Murder, umor, violence, nasilje, rape, posilstvo, every awful, awful thing that vsako mankind has ever najbolj done. grozno, He grozno carried stvar, it in his body. ki jo je človek kadarkoli naredil, je And vzel the na svoje Father telo. turned his face. In oče se je obrnil stran. And he said, Father, Father, In je rekel, oče, why oče, have you forsaken zakaj si me? me zapustil? And then he said, it is In finished. potem je rekel, končano je. It is finished. Končano je. Jesus should have lived hours more. Jezus bi mogel še več ur But živeti. he knew the price is paid. Ampak vedel je, cena je It plačana. is finished. Končano je. And he bowed his head In je sklonil glavo. and he gave up the ghost. In je dal duha. He chose when he died. On se je odločil, da He je umrl. chose. On se je He odločil. said, yes, it is Rekel je, ja, finished. končano je. Hallelujah. They laid him in a tomb. Haleluja, položili so ga v grob. And because it was going to be the Sabbath, In ker je bil to šabat, they weren't able to embalm him and prepare his body. niso mogli pripraviti njegovega telesa. And they rolled a huge stone In pripeljali so ogromen kamen in front of this tomb that was an open cave. do tega groba, ki je bil odprta votlina. And very early Sunday morning, In zelo zgodaj v nedeljo zjutraj the women who loved him so much, so žene, ki so ga toliko ljubile, they said, we can't leave his body Rekli, without caring for ne it. moramo pustiti We njegovega must telesa, wrap it and put the spices and moramo embalm it. ga maziliti in zaviti. And they went running to the garden In so tomb. tekle do groba. And the stone was rolled away. Kamen je bil The odvaljen. stone was rolled away. Kamen je bil odvaljen. And Mary said, where is he? They stole him. Marija je Where rekla, is kje he? je? Ukradli so ga, je sprašvala stražarje. And she goes into the garden In šla je v vrt and she hears a voice. in slišala glas. And it says, Mary, Marija, Mary. Marija. It's Jesus. To je bil Jezus. She knows that voice. Ona je prepoznala It's njegov glas. Jesus. To je He's bil Jezus. risen. On je He is vstal. alive. On je živ. She runs back to the disciples. Rekla je And she učencem. says, Jesus Je is rekla, risen. Jezus je živ. Jezus je And they, vstal. how can it be? In so rekla, kako je to mogoče? Legions of Roman soldiers were guarding the tomb. Rimska vojska je čuvala grob. No one could steal the body. Nihče ni mogel ukrasti telesa. They went to see. Šli so pogledati. He was not there. He was Njega risen. ni bilo tam, ker je vstal. And over the next several days, In v naslednjih nekaj dnevih he appeared to over 500 se je people. prikazal Over 500 ljudi. 500 Več kot eyewitnesses 500 očividcev saw the videlo, resurrected Christ. kako je vstal od mrtvih. And then he rose and ascended to the In Father. potem je vstal in se dvignil k Očetu. And he said, the same way that I'm going In up, je rekel, na isti način, kot sedaj odhajam, I'm returning se again bom spet vrnil to take those with me. in vzel s sabo te. Hallelujah. 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 Jesus is risen. Jezus je vstal. I love in ancient Rome, Všeč mi je v zgodnjem Rimu, it was illegal to be a Christian. je bilo nelegalno biti kristjan. And they would draw a little fish in the In sand so narisali ribo v to pesu, identify that I'm a da so Christian. se identificirali, da so kristjani. Another thing is they would say, he is risen. Druga stvar je, rekla so, on je vstal. And the other one would say, he is In risen pol je indeed. tudi naslednji rekel, res, on je vstal. It is a cell. Amen. Hallelujah. Amen, kjero leto prav kristjan. Ja. Haleluja. Haleluja, slava Bogu, kjerko ste, zaprite svoje oči, haleluja. Če moraš povabiti, je vse svoje življenje, naredi zdaj. Reči, Jezus, jaz sem slab človek, ne morem se sam odreči. Hvala, da si ti plačal ceno za moje grehe na križu. Jaz zdaj to sprejemam v svoje življenje.
Obračam se stran od greha. Obračam se stran od tebe. Danes tebe gledam in tebe sprejemam za svojega Gospoda in tvojega rešitelja. Od danes naprej sem tvoj učenec. Ti si moj Gospod. Oče, izpolni s Svetim Duhom. Vsakega, ki to gleda. Oče, molim, da smo res tvoji učenci. Tako, kot je bila tvoja prisotnost, prvo cerkev, da bo danes z nami, da gremo neustrašno, v ta svet, da smo luč v temi, da imamo radost od rešenja vse, dokler ne prideš nazaj. Amen. Bodite vsi blagoslovljeni, uživajte z Jezusom, oznanjujte ga povsod in veselite se, on prihaja nazaj. Haleluja. If you made a step today, In če si danes naredil ta korak, and if you received Jesus as your če si Savior, sprejel Jezusa za svojega rešitelja, let us know. piši nam. We would love to pray for you. Radi bi molili za te. We have some free literature for you. Imamo brezplačno literaturo And za that would te. be the very best gift you could ever have for Easter. In to je najlepši dar, ki ga lahko imaš za veliko.